don lagi juga sap nei ulai sap kerpang nam tadi badlayo jingker ku gerdo nam tai bapuk komi kelong ngatrai pedang long play ni don lagi jingker yo ko jette kilo selom ta dan ekor tolak kerpanik bebas vai syongno. Dengan kerpanik bebas vai ke syongno dan ekor yang khok vai. Berarti juga premi pukul. Kemudian